Yazi buti ke bengathanda ukuba iphathi yalabantu laba abakwenza ukuthi utrend, but at some point kuzomele urespondiwe, kuzomele uphenduliwe kulento oyikhulumayo. Angifuni ukuyibiza ngokuthi umsangano because ngisafuna nje ukupha irespect, nanokuthi ke ubhuti ohloniphekile ngikubhekile, but ngiya-expecta ukuthi nawe uzokhuluma izinto ke ezizohlonipha, zihloniphe nomphakathi, zingakwatisi nomphakathi. Thina sinenkinga ukuthi uthi wena zonke lezi zinto ezenzakalile zenziwe i-ANC. Mina iproblem yami ukuthi lezi zinto okhuluma ngazo zenzeke ngesikhathi sakabani, and I feel like sengiresponda okwesithu kulento le yokuthi chazana ukuthi ngesikhathi sakaZuma kwenzeka this and this. Zonke lezi zinto ozimentionayo NSFAS lo funde ngayo wena nje ubuhleli kuleso situlo lesi sikhulu. Yo Jojo what le yamanzi yomxhaso wakini zonke lezo zinto lezo okhuluma ngazo angazi noma ngithi aware ukuthi zenziwa uZuma or awukho aware, but I'm sure ukuthi you aware. It's just that nje you trying ukuthi to convince us ukuthi sivotele iANC. Yes siyavuma but iANC yasebenza, but kumele kucace ukuthi kwasebenza bani, and manje sikhathele ukuthi soloko sichaza into eyi-1 ukuthi zonke lezi zinto lezi nizimentionayo ukuthi zasebenza zenziwa ngesikhathi sakaZuma. Thina sicela nisikhombeleni nje eyenziwa uRamaphosa, sicela nisikhombele ukuthi uRamaphosa wenza this and this and this. Thina siyazi ukuthi uZuma uyalithanda izwe, ulithanda nangalendlela yokuthi wavala amabhoda ngesikhathi se-Ebola, wavala amabhoda wathi akuna Ebola ezongena izobulala abantu base South Africa. uRamaphosa instead waze wayale wayosayina amaphepha wavumelana ne-World Forum Organization ukuthi abantu mababulawe because it's overpopulation. Izwe lingaka la eSouth Africa asikagcwalisi nokugcwalisa izwe lethu, asikagcwalisi kusasenama open space amaningabi, but uRamaphosa just because bekafuna le mali ayithola. So ngizositshela ukuthi ANC yasebenza, yebo siyavuma, yo hayibo siyavuma. Mina I'm one of them ophakamayo ophakamisa nesandla, yebo siyavuma ANC yasebenza, mara kwasebenza abani? Kumele kucace yabo bhuti wami, cacisa ukuthi yes uZuma wasebenza ngoba ayike hamba eJoburg town right now, the very same ama-building ka-government. Ngena ngoSawa Street leyambobo leya that building eyasha isasenjalo. uRamaphosa uyenzeni imali ye-insurance? Why anga build a new building lapha? The very same Sawa Street, bheka ama-government buildings lapha kuSawa Street ubone ukuthi kunjani. Uyenzani uRamaphosa imali ngoba akasa-create nama-BE. Ngesikhathi sakaZuma abantu bebengayi kwenza ama-CV, abantu bebeya eloneni bayovula ama-CK. Manje sekumele sigijime ngama-CV ngoba vele kumele kugijinywe ngama-CV because akasakhipha amathenda. Hamba ngena edrobheni, ngikhuluma ngeJohannesburg, ubona ama-building, the very same buildings zaka-government ukuthi zinjani. And then wena uzositshela ukuthi u-ANC usebenzile ngomuphi unyaka, sifuna ukwazi unyaka wena lokhuluma ngawo. Chaza ukuthi ngonyaka kaZuma ANC yasebenza. Manje lo wenu uhleli enjoy uhlala lapha eHyde Park naseStellenbosch kwi-glass house, abantu bahlala emikhukhwini, abantu babulawa yindlala. I don't even think ukuthi uyahamba nokuhamba lapha edrobheni abone imese lapha edrobheni. Akavalelwa nogesi yena eHyde Park. Awuhamba ugesi eHyde Park naseStellenbosch awuhamba ugesi. Uzositshela u-ANC kaRamaphosa usebenzile, yisho ukuthi u-ANC kaZuma then ngoba u-ANC kaRamaphosa wenza inyule kuphela, wenza inyongo kuphela.